Okay, I'm going to fós fuamsa ansa. Agus had an ansa shit. Okay. Okay, Scottam sent in a show where we're deuce. Okay, sin ceann one. Díos mar íomh cardide ghaeilgeas for géad fáilteach go dtíon bhfíseán sa is mis imór hain agus níomh ham searna sé gimmert in Fortnite Battle Royale agus is gadam sa átégan aimimsú chun dulistachans an gléá trí ciste an san actually. So ceapan gom se chun dul hall an san. Ag an tús iarmart sa foscríobh leis an gcainéil mar bhfuil sé déanta go taine hain agus ordóg a hart an bhfíseán anis mar gach seansteach me tú géar ag an deire. Si fear níos fear bud fós a go leor le fála me gomsa in san gléise, but is gadam sa rain coní áil anis láthraach mar a raglan agla go dag an duine ag an deile chun mé warú an adas tamsin sa. Agus há rain scia fuite gom dír ganis comá so sin arás ar fad ag gá céad sláinte gom sa gúir tús an cléthe. Okay, now how is it going to go dini isteach hail an san? So ham se chun dul tras an san féachant an féile míad a warú dosach. Okay, má sin san. Agus sinné, okay, rás. Okay, sin cuiisach ma. Okay, níl an tú fás armlón fáca gom. Stocha go gachar in hen san. Okay, so níl éon grán gan agam. Duine bháin marv. Is stocha an rud is fearr ná há a gachéid sláinte gom go fóil. So ar leid, you know, níl chun bás áil ró toban má bhíon duine ag gur tridlam agus há isbeag ábhar sláinte fáca gom. An asnamh is mó thagam manis ná ábhar tógáil is gadam sé sin aimimsú. Okay, duine gan SMG an cúis in áit an grán gan go dtí go bhaim se ceann. Okay, just ábhar tógáil testal an go práineach. Grán gan arás. Agus a heile mion scia. Okay, amachlam. Yeah, cén sibh an comet an agus na telescopes ar an cnach an náis gur tharling mé. Tá sé tríéis roinntá telescopes chuirteach timppla an léirscáil agus an comet sin a chonig sibh sa spéir an spot a garm sin. Bhíonn sé Tá roinnt ráfliaigh dal timppla go bhfuil comet ag teachtasteach chun Tilted Towers a scriosa mar há daoine den túm go déan an namar go daoine an san ag tús an cluiche agus an san i lár an cluiche ní bhíon aine ar fáil agus bíonn sais ní bhíon glór action i lár an cluiche mar féin an méid sin daoine bás in Tilted Towers agus má héanta go dtí Tilted Towers há an méid sin daoine ann is bhfuil just úfása go bheith gur dul an caiinéad a bhíonn san cluiche an adas há tú ann. So yeah, há ráfliaigh dal timppla go bhfuil tar gur Tilted Towers a scriosa an cluiche agus go bhfuil an coméid sin a bhí há sé sais a gaiirí níos mó le cúpla seachtain nús há sé i ngach le nua 100 den gluthe a há siad a dhéanamh há sé gaiirí istócha níos congurí. So há daoine ará go bhfuil siad Tilted Towers a scriosa ach ní dóil an bhfuil siad na riire. Ceapan gur just conspiracy theory a san. Okay, fós tastíon a bhád níos mó armlón uam mar you know, just araglan hagla nílim sé gur bheith gan armlón don céad trid eile. In mar an fácan sa. Okay, so an gá sa some
príomhreacht a hagam san ná tuile ábhartógáil agus tuile armlóna aimimsú. Agus seacha sin ham sin má go leor bhuaibh sláinte agus just is gadam sa bheith cuairmach mar ham si díreach imil an cearcail so déiteach leis go mbeidh daoine ag rochisteach chun an sa ag ggéir dolisteach sa cearcail so is gadam sa bheith réig i ggur trid mar bith. Ok, ná hit an san. Ag sin go fásach. Shit! Fuck, initial truckus, well, beag na truckus launch if Kyle to them. Okay, we're some medkit I'm sure ish. Cóiméad can and launch in all rash. Okay, I'm just going to cheese and sugar in plush fecund. Weren't to be in Kishton son, so I'm just going to fecund and we'll inward falk on. De ganach meet ni malums on hand cannon in St. Glissa mar níl sé crying in Encher. Ach, is talk mar will inward níos fearr like caution níos fearr on crossbow cinnte. So you know, beg sé gum so good will you know, sniper to high to come like cinnte clips Lena YouTube, you know, cannel just to work clips on Glissa. Agus cinnte dini ag denna ruddy dochrete leis an hand cannon, you know, maru dinne bart trúr in aige céile leis agus just ní féadla mé sin dhéanamh. So yeah, just I'm just going to fall trail leis your hall rudig níos fearr ar fáil. Barlam so what sniper ag am san hand cannon. Okay, till orbital gala. So yeah, Sean quid le dránach den glithe. Okay, right for till arm on gum come on. We'll learn what sa. Neil Marira. Okay, hands on a Jack's got him so Rockerash Goody and Kirklinish. Neil McGira a hill of Damash de Glacha. Arm on a sticking sun. Okay, wie die nicht sticking sun hin. Okay, ha cóiméad ábhartógáil go leis níl sin road on it. Barlam sa, you know, míle ó hat in san. Barlam sa míle nó rudig mar sin bheith gom ach I gur, you know, cóiméad is lór sin a gur leid trúdháin beidir gá trid. So nílam si faoi namar okay, ha daoine trid an san. Nílam faoi an namar brú heh ábhartógáil. Ham si chun dolisteach an san féchant an bhfuil an fidlam sa daoine warú tréis an trid sin. Cosúil bhfuil siad thart anna hin. Okay, how should I Man vocal. Okay. Geared haar bonne gut so wach. Okay, fange weg mit an Weimsche an Marushin. Yep, schnell. Komm mal, kada wir bonnige. Okay, alright stuff and stuff. Okay, how medkit and sun, so okay, no, I need to leave on sun. I'm just going to show side. The corner of the ni hukka gaine armsa, and others hamsha in one over. Okay. Okay, Rash could decall Kate's launch agus. If I may road on us.
sé just chun an trapachar síos just araglan hagla go dagan duine ag fistrú cad a has a bhosca. Jesus Christ. Cábhail tú. Sús. Yeah, sin san. Cábhail tú. Shit. Am sin drochát amach samach. Okay, níl sláinte ar bit áfa go leis. Cáil sin na. Okay, ham se chun scí áil bad is há second agam. Sin san. Há sé déarc fuaman san. Not a hard one. Okay, há sé chun sin bhir se. Díos mar aglas. Okay. Okay. Níl aon sláinte fáca agam. Mór an trúa. Trúa nach bhfuil an medkit sin agam go fóil. Okay, an nó cannais sláinte agam níl óir sin. Am sé sais frigáil tan sa. Bheag baint alán a rás mas bhfuil a mí daimsú. Just chun go mbeoch ní spón á céad sláinte agam. Leis come há an duine seo fós helen sa bhór bás ón rampa mór mailteach sin so sean scriobh ordéigeanta géadam. Okay, bhfuil éon baint alán. Níl éon ábhar sláinte géadam. Look, na riar barlam sa grenade, ha 10 grenade agam. Tas go is féidir leis an grenade launcher sin a bheith uafása cuachtach ach barlam sa 10 grenade na ceithre grenades in san grenade launcher. Okay. Os tastíon ábhar sláinte. Baint alán medkit rodéigent le levor dul. Cábhail gach aine ha aon duine ag fós beag agus ní ag mainian sa. Tá an ceartla bréasúnta beagan sa. Okay, hiliscia. Ordéigean garm san sa. Okay, I'm just gonna all Captain gur first day hour town, so barlam sé sin an gana hágam. Okay, cóilte sin. Sé helen san ná éigean? Okay, I didn't need trident sa. Okay, bhuaclaí cábhail sibh. Ach, na riar cábhail sibh. Dísan sa? Okay, bhí siad an sáit éigean.
should just control rush the Gyurkle. Oh yeah, agus an sniper. Take nach ní malams an semi-auto sniper a caution níos fearr ná an hand cannon, so. Okay, rush, isteachchan sin Gyurkle inis. Here bheith cinnte nach dagan aine té feared an mar tá chun bhí den éigentí san san. Shit, cábhailte. Tá sé just control in ordan sa. Bhfuil sé. An hanam dé cá bhfuil sé? Sean scoil sé ar an taobh seo? Come on, tá scoil cá bhfuilm sé. Tarn sa, bíag tridlam. Okay, it's got him sa buggish takin san céad Gyurkle le go luach chuma. Bhain si trid le taobh sin san over dégant. A daoine ró úntaach ag mar taid an sequence an clé seo. Okay, a din an sa. Okay, no, I'm just gonna bug a trust an sa. Okay. Didn't have an sun gefallen. It's got him Sadir stock I'm going to mar Capuchin he's down Sherry now Farrella. Okay. Yes, Colin Danella. See shouldn't have thought grenade no RPG no grenade launcher no ordóg to bheith gut sa mar. Is féidir annach go brú a cardíní mar sin agus iad a warú gan mór an bhfuil a cartain. Okay, ha. Pat mór scia a gansa. Is gadam sé sin ag lecha láthrach. Agus na bainzel an coma. Bainzel an ar dús. Ar is féidir an fáil réilóns an agus just an scia úsad. And I may call an den eileh leis an grenade launcher bhí variation san. Okay, pot mór scia. Níl an tú fás am agam. Okay, well, ma hagan ma gine inis bheag sin an méhhar go héasca. Okay, reglam. Chail sé an deis. Okay, céad Gyurkle le prostig. Okay, ha airdrop an sanach a sé róchan tuairteach é all. Seans gur cuardam sa dul náda ar an cnach sin ar clé an san. Ah shit, ha duine ag dul hús an hana hin. Shit, okay. Roch. Níl am tógáil tridle den hús an san. Oh, bheag sin an méhhar go héasca ha sé fós ag tógáil. Shit, okay, ha sé dul isteach an sa. Nach chuir RPG isteach an san an. Níl me gur fan an sa. Okay, it's got us still time plan so. A shocked ar fós beoin san Gyurkle beag bídeach seo cá bhfuil siad ar fad. Okay, better bhfuil den an sa. Okay, ha duine dír an san. Thóg na grenade lad. Gross. Shit. Oh, here now. I'm sin rocha an sa. A buntáiste mór mailte go get an. Shit. Duine ngaice le héamh. Okay, well, ar leid han scar orga gum. Okay,
Cap bhfuil den há den níos an san. Há duine dar nó hús an san. Ok, há sé féhrúin is a duine le trid leis comma. Crown sa shlí arm. Ok, sin níos fearr. Ok, sús ríis. So, I'm sure all mála tógáil de gnách. Ok. Ok, so há duine an san agus duine ar clé. Gomliscail ar dheis. A den hís fuamin sa chuma. Agus duine an san. Fuck. Ok, sin ceann bháin dit. Duine tréis básáil meiceil am an san. Ok, há mar gunne fós fuamsa an sa. Agus há duine an san shit. Ok. Ok, sgadam san duine seo war dús. Ok, sin ceann bháin. Agus mo cuine an sa. A sé hís an san. Controller. Agus sin dó. Ok, sin go bra. Ok, nílach mis agus duine bháin fácan is. Cábhail sé. Há sin san, há sin san. Ok, tastíon grenade nó ordóg den tais sin agam. Bhfuil inar aige? Níl. Beag RPG nó grenade launcher anna chárach an sa. Sean scoil ordóg an teag mo gine. Beag ar sin dír nó bhíúin rás. Ok. Cábhail sé, há sí fós hís an san? Ok, is gadam sa dul isteach sa cearcail. Ok. Se ró éiscé seo a bhrise. Ok, nis cóil sé. Sin san díos nó bhris? Cáil sé ag dá? Díos mar go bhach. Slán ó bhach. Ok, sin é, bú agus 9 uair marathe gamsa. Déint mí seorainca. Gur míle má bhfuil seo sa bheith fécint ar an gléasa agus go dtíon céadú eile slán.